apa? Aduh, cek ngejit tuh macam napa aku gitu. Bedring acara main pentai tisun pi Pak Nadu sing pun ada hukum yang Pak Nadu sing. Ya lah kalau mabe depan serba gila lecak dia. Man ser jadi iya le. Iya le. Le ngak suka emoran re. Mun suka emoran dia tepat. Kira gila lagi, apa kita emoran? Hari si kumis beracun ini. Saya nggak bansera kemi mari namdana. Mi berde bansera iya. Aduh, yo sabracun are. Aduh Pak Ahmad ya. Ahmad tunggu Mas Jeffrey nih. Masih ngabayang mbak mulai negulin nih aman. Tak langkong tekuk kata kok nih kayaknya. Macam menerekam ke kuliah nih kan. Bak penter nih kalau baca gila nih. Yang bau. Mohon sebaraan dia. Mas Jeffrey balik camnya. Iya deh mas, menerok ada dia. Oi, iya. Tak kuat, lah kami tak kuat. Lah kami. Ada balik can banser mentor gula ku tu pak kerja boleh haram lo antara kok. Tahu le ngucap dia iya mas. Ngocok-ngocok dia pun takong kok ke dia. Nah, Pak RT. Oh, berarti double kan tuh siapa sih ngebode kok kemarin nih tok kagak. Atau lihat siapa sih ngebode. Wahyudi Pak. Ngebode Pak tok kemarin. Pempes ke pesakit teman-teman. Kita bu, tak ada kita bu. Apa kok? Nah, cerah. Adanya. Hebat. Allah. Ambil tu mending oleh film India lagi. Ada polisi nak selambat tok. Ladu sing. Ladu sing. Iya, kapan penjahat lagi kolek datang. Mana dia adek ya? Ini dia. Terus gawat di ke TV. Tak nolongi sekali. Cak ngocon. Obat nih berarti bergelak lagu nih. Pemulai kada kok. Apa tu kau jemput tempat ke gula kemarin? Berarti bergelak lagu nih kesikan. Bermandi mbak. Pemulai kada. Pak Ladusi. Jaga tu kau nak nokol ni.
Mak kerecet sebenarnya. Mak pecah mas. Aja tak apa aja aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Seborah mas ki. Jangan Pak Ladusing. Aduh, cek ngecit macam narap-napok gitu. Berdiri acara main pentai tisun pi Pak Ladusing pun ada hukum yang Pak Ladusing. Ya lah kalau kapi kok lanjang kok sana. Iya lah kana. Mben tuan nangki bedeng kiai ceramah tisun kana abi bansara. Salah cek ngecit kok. Ya, tengok acara. Aduh, ini buka Ladusing ya. Betul yang terus muka atas makri Ladus. Le aku boleh. Ha. Allah. Samoro-moro baru nemu mangkenti sudah pencerame pekemet bi banser ada. Ya, ada sekali. Apa yang kena ongku? Aja. Lah pemulai ada sekali dekir tadi. Dah. Injak sentara ongku je lah. Tadi beri semangka selontar king tak cocok begila. Pani biri ya pahala. Diamankan boy itu kok. Napa? Nyanyi. Tapi kulihat apa potongan ustad dia. Apa potongan artis kok dia. India. Hari acara imtihan reyu. Imtihan nekat madrasah tempat ilmu. Masa imtihan pasti ke lagu-lagu India. Dan jak mun imtihan ni kemakai lagu cak lagu India tapi lagu sih mengandung nasihat. Tengki. Wah India, lagu sepenting laguna mengandung cek sampai tika lupa dereng tua binikna mulai eka kandung sampai sanonto dewasa hamtum java hongge. Ada ngalto cek dereng India ceng panceng saja dia ya cek ceng panceng apa kemet menaduk cek Ladusing siapa sih usul Ladusing gitu nah nikah Pak Ahmad nikah Ladusing apa? Oh kena betak kok ke situ orang nih. Aduh pandangnya ke bola bina kanak. Gerunggung Pak Ladusing ini. Encek kalangka. Unboxing mah ada namanya. Bon, beli ke doa boleh. Boleh, terus boleh ke boleh lagi. Seborah Pak Ladusing.
Riak mantau dapat ladu sing. Bon, boleh ngaji boleh tore. Allahumma sholli ala Muhammad. Neka interviewnya mana? Intermezzo sponsor di buru niki. Tore makin boleh ngaji boleh. Jadi gula benajunan ni pakon minta pakon doa. Tak ada doa ni ke saya tolak, setuju doa ni ke pasti. Pola tu mana guru ke Banyuwangi pola ni. Mun sampai alat tu sekali nakik pemulai ni kan. Mun ni kata mulai gula semula. Mun sampai alat tu sekali nakik. Allahumma sholli ala Muhammad. Keng cuman cara na Allah nyempatini doa ni ke bade telok, bade situng langsung paringi bi Gusti. Nomor 2 langsung paringi tapi ikan teh barang lain. Bani iblis saya bentah. Nomor telok doa ni ke hadirin. Bi Allah kak dinto eden te aki kau bekto sekau leben ajunan tauning. Imma paringi kibudian, imma budian akhirat. Kau leben ajunan tauning. Mangkana tidak rogina kau leben ajunan minta. Situng langsung paringi. Contohnya tuana para nabi, para rasul, tuana para wali, para ulama-ulama niki Allah langsung paringin. Ana apa mon kula ajunan minta langsung paringi. Polanan mon kula ben ajunan adua nika langsung paringi. Nikah bisa beni tetilan cedan kefokusan, tapi bisa tetilan cedan kecuba apa-apa. Kula ben sampean ni kemun minta terkadang sepenting menyaman ke abek meskipun kau orang lain bahaya ni kata kira-kira bener. Mun pas sampean minta langsung diberi. Lun alun ni ka mate kapi ka. Mate kapi. Contoh, mun pas kula ben ajunan minta pas pada ben nabi pada ben para wali, pas langsung diberi. Ku tak bahaya. Sampean ngubur pe kare ibu obu bejana yare iyan tare bah tade ke cok orang. Mbian tak ngucak sapa ke cok orbore. Men tertompes sele sing cok. Tore, mun sampean pah mati tak mati sing cok. Kalau lebat mulai, pah beda sampean mun. Udah mentur tetap berak saya sepeda. Mun pas sampai tuana kau leben ajunan, saya minta mangken langsung ibri mangken. Salun-alunnya kari kata lohu leku. Mate kapi. Engki kan? Tetangga ngocak masake mentur setruka langsung bilu deh. Mun pah manti mangken pah ladu sing doa saya cara marip entek keng contoh cocok hodil man terbu ya le langsung pula mangkana mun kula ajunan minta ni Allah tak langsung diberi mangken anapa kula benajunan minta dengan kui nafsu. Mun para ulama, para wali kasa beni untuk kepentingan abek tibik beni untuk nafsu, tapi untuk dekat agama Allah. Maka langsung diberi. Kula ajunan nikah ngakui nafsu mun pahpan minta mangkin langsung diberi. Mate kapi salun-alun nikah tak kira berdekari. Nah becik ketunga tu aki mate. Situnga manis keluarga na mate. Teti salun-alun kula ku teti tukang satet kapi hadirin. Salun-alun teti tukang seher kapi. Mangkana kau leben ajunan minta tak langsung diberi. Mbian dok mokok minta limi beri mon pah langsung diberi permintaan kau ajunan maka kau leben ajunan nikah bekal abahai aki kau orang lain karena kau leben ajunan minta dengan kui nafsu sepenting ke abek mauntong orang lain coba orang lain mate tak kira-kira nabi kau ajunan lebih dalam keadaan pekel maka kau leben ajunan benih keng tak beri keng di Allah kau leben ajunan tak langsung diberi beri panapa beri barang lain, sebarang lain ini kelebih manfaat. Aslinya sampean minta, ya Allah, Allahumma pajiru ya Allah, Allahumma pajiru. Mbian minta na pajiru, bi Allah pangki, mbian tak kira mampu menandik pajiru. Akhirnya bi Allah mbian tak ibri pajiru, tak tekan di pajiru, keng bi Allah pah pandik cucu. Jadi saya minta pajiru, tapi bi Allah ikan teh lain. Kakek kita pantas andik pajiru, wis kakek apa bini inna bayi geluh, ibri ni bi Allah. Senik kak cara doa ni kak.
Bah, orang ni kamu tak mampu hadirin. Pas andi pajiru ni ke benipu ngaruat. Manusia ni tak mampu tak ning paksaki. Teman bersitung contoh sorba aja kak. Beda orang sekeluargaan ni ke situ miskin, situ soki. Si miskin ni ke anakku acuan sati sorba aja. Acuan sati Roma ngontrak berempah. 300.000 sebulan ngontrak. Oleh na sebulan, oleh 1 juta, oleh 1.200.000. Tapi kalau 300 kan ki beda karen nah. Tretan na soki tele beni tretan asli ni kisah keluargaan nah. Bolen ni ka soki cek soki nah. Situng bekto beli sesoki ni ka beda perjalanan napa ke Mekah napa ke Mas sampai 5 bulan. Tapi bisa soki ke beda kakek kak. Tempeng nyewa kosan 300 jo. Kakek nengi Roma boy. Salatang Roma boy saya jaga aki nah kakek tak usah ngontrak 300. Nengi Roma boy gratis. Cek bunga ane si miskin ni kak. Bunga alhamdulillah. Da iya andi tretan soki re entar neng Roma nasi soki nyaman Roma na tingkat 2 kulkas macem tiap kamar AC kapi TV jora aja kapi. Jadi selama beda Mekah aroma setitireng soki nih kak. Kapan oleh sebulan keluar boleh nih kak? Keluar boleh. Tanda ke rumah sel dulantai mewah nih kebangan leka kosan 300 boleh. Tanya kibit tentang keselain. Arah apa kami keluar kak? Tak mampu le. Cek lampu nadok kok 1,5 juta sebulan. Saya majer lampu 1,5 juta. Kosan 300 engkok jadi cukup kapile benai nga. Lain ay nga keng lampu nadok jengkok 1,5 juta. Tumpes saya jual sati tak. Jadi mon benih, mon gik benih kadang nak orang ni tak bisa pian minta pajiru, berem, pejang pian paji ke pajiru, cek 7 juta. Majil aduh kada. Memang menenang terus pajiru, Allahumma pajiru, kebela paji ke 7 juta, aduh eko. Mbian mon tak gula ko takdir beri pajiru mbian. Nekak pajiru keng cek jual ki, mbian mon tak kapan le sebulan, porop na petikal sebedai kal peminta tak. Anapa? Orang ni kamu tak sanggup dalam kondisi tertentu hadirin meskipun cang orang lain nyaman benih tetilan calon nyaman tetilan calon ruwet kah kuleban sambian jelas cang bian nyaman dengan di bini pak cang embian senyaman si bini netung re cang sempak jo ya Allah mun pah pereng pesagun petok sehari-hari ntar kebara tutupi labang ntar ketemu tutupi labang bini 4 tidungi masjid bro. Tidak bagi situng mangkana gula pesen di guru gula cong bini situng boy tidak bagi situng korli beli pada ban sebanyak cewon gurtan gula situng kor ili beli pada ban sebanyak makin banyak mau tak ikut cak bang sabang ya maksud taroma andi